Twa me na ejna sunyane na asem aweho sem a esi ho no we ewuo we me sunu egudjam se si a me kogina kire me ye news we wi a me ko supuepue because enkwala no wo mo doso ankasa wo mo doso ye sunyane eya ababa wa bi a wutumi se ne hu gina no ho so wutumi o swakra be 18 years a wa wunti na chese emmebu a wo kromu ho de o ma de pa na ahwere mo ntie ne ye bufa so die anu ode won bebu afa so ebra so se ye kopra eye abrawe krabe enti no wakeeping sa krom ho de ekro bebre ho ye twa wakeeping mu a ye wakeeping gum enam sebe sansensem wenti enkro no bebre ho ye wake na mse sunyane de ohene no enya amfa ne nice famu ntu sa de ne mu ye enti wakeeping ekoso we na we one ne maame to no akrase maame me kodo no adoja fa pon achi na chese wo makodwe na wo dwane ya menim se pragia de anka nipa aye so anipa 4 ene tra pragan we de mebu abako 8 ena na egu ken na chese abroso eme se ye wuo ni nso nti wo mo twetwe bia na dwono chese wo mo hu twen wo mo de kai akobom ara wo sem ne se ka na mo de koshia no so eye Pentecost e de bi ena mo de omo san akosan na sabre kwentwoma no gusu de a me ka rahu semi enkola bako wo twe ne de bako kra anka je anase bako na mambumpo amaya amfa na nkwa yare sabe wo mu nyina ahwero mo nkwa adanse for anase eyewitness form edemu enchiremu kakra ebaye ma yentie mrasisia ntukwa eyenkwanhie kweso na enam so na mrante dodo na ano efo mu hwere omo nkwa no ene ye confirm ediama ye tiefo wotie dwumadie ni se eye ka no a ekwa ne saa omo pragia no kunya nkwanhia no eye sofo dia eye dumasua Pentecost sofo ne ka ene se no waduru fie kra na wapon ya wode ne okosi ne nsorema na oba no ene one akoda 6 years ene net ka ni mu enhyia kanyam sa akwana de ne ho anka na mum ono amu de o proud no koma aposifo ena aposifo yes onkosa no ho yade ne mum ohwia no waba enti sa kan de no otu sa ka ya rich e de atoso no wono no ye sofo ankasa e wo hono ma ya confirm e de amai e wo ha e hye no so se brekum sabi ye de hye nso ewom sa akoda ba ko wo free fatenta o maame no wa panyina free fatenta na mum dumasua eno mote ni din di abadinagu obapa dum bekuma no wote e wotra zongo clinic na kire ho ana no wote wono eba ewomu a ni din no edi abadinagu ye behwe se ye ne papa no so bedin komo anama omutu o shebo se oni aposifo kasa na nko agifunu no edi abasa de be ya ombetimi abekora no e wo fatenta yes otimi oni aposifo kasa na sen na akoduru ye ne bedin komo e wo hanom of course ye ne mantukwa emrante hene enso bedin komo e wo wi so na ensam a efira kire ede bae no hyanu se ankoma ye die nyina no e fia da etwa mu yi nkwanhia course e wo mantukwa wabra eye pragia ene ka ye si wo yi konya nkwanhia eno nkomo ene ye dizesi ai na sa feda kwa na nanom a wo mantukwa atena se eye se da bi sa to renchem wasi yi ebi ensi ha sa denti na wo sa nkoya amane na mpogugu nsa mo ho na no moto se koto kakraka bi apie ewo mantukwa ahemfie eho shano se mantukwa ahemfie no abednago na ofiri ha no wono mponyini na red to so yes we hu nkomo na ebedi we na free for oh yes wono papa adedi awie sa akoda meba beto so bia na me wonom na okacho papa se oto ade ewo anim ho na no ene ko sana de onko ba ko wono de friend mu nkara no do shegesi no wono ana kacha kati se omiamfo eye abobo pragia no no mesno nko bebia no mo ko no eno no nam so a sankwansia no e bae no e kwa bedema nke na opani wura mu ntem na ye beto so edi front zak bebe na ye na bedna gun papa owura nketia edi nkomo e wa na alaji bra na nanom a wo mo mentu kwa tena se no kwansi eno mo chese koto kaka kebi pa koto ensuom koto ibi apie e wa hemfie ho no opia na nam ho na nanom ko gu ho no na nanom e faade aba e yesi omo hu se aboa no agira abona yira fra ahemfie ho wo mo mutie adwumadie nim se babia mentukwa ahemfie se no sabi ensuo ena ho sabi wura eni hodom babia koto no fakopie mu hodom ensem bebre na no nananom ko abusa no ensem bebre akwakosi ama sesei no eno da kwasi yi nananom tankogya mentukwa esoman emom ko bosun kase bi so on patam wa omko e no de kosi ye no
enche yebekọ na yene emnante hina wo mentu kwa akodi na mom kwaku mame ne nkomomra mame ne abed ne papa no ye fa de Mr Nkatia mame ne no etwetwe nkomo emra sesie Mr Nkatia bacho Muhammad akwa bakasa fidie so bacho bibia bokọ de me da se mani kan ema wo yakọ why bacho woteme nkaye Emma wo yakọ why okay me da sepa nya me nchechero we why okay oba be ma no onfie san bago 18 years okay oko school ana wa wie tifie yes okay papa boy mu kakra efri da akwada na to ye be pem ne ho hyehye ye ntesen ho komodie tesen ana mo bai ana matuo na san ana a police force aka na edi kan no ma mini kan musa na akwada no wo hene fa prekope otimi kwotena prage ani mu asa de esiye sada in the whole day na nam na ntifia no pari na akosi anwumre no ye friend back wa ekudidi ye hu bibia nti ye ho ye didi awie na o ka me na madam police o kufi akwada nti o ka zo kufi akwada me se o ko na enchi bi no kama abeda me kume nti me ba fie yo kunya na me ye ko na o ye nti o ko no o kitani fo mi so ko me na madam ye be du kwan ho aye twam am bi kufi na ye ti se ambulance na be twam nti o ha na madam ba ko fe ye adam fo ni se accident bi esi o mu fie ni mu na me se ai boy na ka se ye nko he na boy si bi ni se ai ba da se ba si ya bera o mu ka se mo ko da de am bi ada nti obi ada no na madam fisi no ye mfefe be number we start say fe number na na enko nti wona ye me ye mishim no me bayi babia e number pa ko no telefon mi asunti ma min trace babia be ko tena ko fie bi wona men ko we ni ko du ko fie no ho mo se pragia na ba fa bi enche di bia mi se ruade e bayi wow nti mi dimrika e pa mo ko kan old road no so sa ya mi ya du man ko ko sie na mi nya motu ene ba ko no fa mi ye ko e na madam fo no ni nua baka ho no wa wuda ho you wanna start to say ko to se wo ba no da baby apraga na ko hospital sa na hu ba no but you say ko to se wo ba no da baby accident ni si ye no ana ko to no hospital me ko to no hospital oxygen ni so ntime nhome boy kakra oba be ma woni ni nyina bo madidi awie na akoda na frɛ wo se okwa akoda na preko pe obete se accident nie na obekọ na wo ba eka ho no na etesen oje hu bi anje oje hu mi nta ho mi hu de meka mi hu de meye ha onu nko na wo ba na ba jo se onu nko na ye wo ba awofo no krampo no eyo monwanwa ye fra se wo ba enya accident we eyo monwa because obia sene maame an wan kra ne maame se me ko we kipi eye nkola bone sem na akofa sansem we nyina aba ekwentua na mbeso mo na wi akra we